Veliki je broj ljudi koji imaju strah od javnog nastupa. On je toliko intenzivan da se kaže da je jednak strahu od smrti. Ovaj problem se može javiti kod svih ljudi, ali se češće javlja kod onih koje pate od socijalne anksioznosti i preterane stidljivosti. U okviru glavne teme večerašnje emisije naši sagovornici su dali praktične savete uz pomoć kojih je moguće prevazići strah od javnog nastupa. U nastavku čućemo više o ovoj temi. Ljudi često pogrešno misle da je javni nastup nešto što vezujemo samo za određene profesije. Za voditelje, za glumce, za političare. Međutim, evo prilike da još jednom naglasimo, da podsjetimo, da ponovimo da je javni nastup svaka prilika gde mi iznosimo neku svoju ideju, neke svoje stavove pred svega nekoliko ljudi. Nije potrebno da tu budu kamere, niti je potrebno da to bude veliki auditorijum, 50, 100, 300, 500 ljudi, da bismo mi to nazvali javnim nastupom. Većina ljudi koji ima ovaj problem očekuje da briljira, da bude jako dobar, da zaseni, da se dopadne, da udovolja autoritetu ili da pokaže svoje najbolje lice. To su obično preterani zahtevi, zato što javno nastupanje, kao i svaka druga disciplina, zahteva vreme, vežbu, trening, ulaganje, a većina ljudi nema vremena za to ili nije osposobljena za to. Mi smo u prethodnih 7 godina u Main Pointu obučavali veliki broj predstavnika najrazličitijih profesija i vi biste se zaprepastili da vidite da ljudi čak ne žele da prihvate bolju poziciju u svojoj firmi, koja nosi bolju platu, samo zato što ta pozicija nalaže veliki broj nastupa pred publikom. Ljudi kažu kad treba da progovore u javnosti da im je muka, im se tresu ruke, da se znoje, da bi najradije bilo šta uradili u tom trenutku, ali da ne govore pred kamerom. I čak i kad nije kamera u pitanju, čak kad treba da progovore pred svojim kolegama na nekom sastanku, na primjer na nekom jutarnjem sastanku, oni obično kažu, pa dobro, hajde ti umesto mene, ili moram li ja da iznosim, moram li ja da govorim u javnosti. I to jeste problem zato što na taj način onemogućujemo sebe da brže napredujemo. Šta mi zapažamo kada neko nastupa, kada nešto prezentuje, drži prezentaciju, govori uopšte, javni govor, javno obraćanje? Mi prepoznajemo određene karakteristike kroz upotrebu glasa i govora. To je ono čime se detaljno treba baviti. Na koji način koristimo glas i govor? Da li smo razgovetni, pod broj 1? Da li smo razumljivi? To je bazična stvar, razgovetnost. Dalje, dinamika. Vi ako govorite istom brzinom, ako govorite istom glasnoćom, ako isto nemate pauza, koji se svi plaše, a tako je moćno retoričko sredstvo, vi ste monotoni, u prevodu dosadni. A svi želimo da budemo zanimljivi, da zainteresujemo druge u ono što govorimo. I time se izdvajamo od proseka. To uvek zahtevi jednu finu psihološku pripremu i ono što dobri govornici isto znaju, jedno fino štimovanje. Dakle, kad kažem štimovanje, znači ako imate važan ispit, da se naspavate, posebno ako je usmeni ispit, da se naspavate, da odvojite tako vreme da ujutru doručkujete, da krenete na taj ispit što mirniji, da odradite ono sve što je do vas. Nekada se dešava da ljudi pomisle, dobro, poštapalica, nisam profesor dikcije da bih se bavio time. To je zabluda. Ako želimo da olakšamo komunikaciju bilo koje vrste, treba da izbacimo viškove. Zato apel, slušajte svoj glas, posmatrajte sebe, kad imate neki povod u javnosti, prezentaciju ili nešto, snimite i audio i video, pogledajte to. Jer tek kad pogledamo, mi ćemo moći da uočimo neke stvari kojih nismo svesni dok nastupamo. Lak govor u javnim ovako važnim situacijama upravo je temeljno pripremljen govor. Dakle, 1 minut nečeg što ćete vi reći u javnosti zahteva sate pripreme. Dakle, da se uvek, znači da uvek imamo tu, da budemo vođeni tom idejom, da se temeljno pripremamo, da odvojimo nekoliko sati izučavanja te oblasti, gradiva, materije. Eto, mi se predavači koji radimo sa studentima, mi se uvek pripremamo. Ja gotovo da ne znam svog kolegu koji izađe pred studenta, a da prethodne večeri nije iščitavao materiju koju će da predaje. Ljudi nekad misli kad se suoče sa tom svojom tremom, da misle to neki njihov poseban problem. I dođu kod nas i kažu, ali drugi ljudi nemaju to toliko izraženo. Stvar je u tome što se dok nastupamo,
ta trema i taj strah mnogo manje vide nego što mi to osjećamo u stomaku. I to je nešto sa čime treba računati. To nas neće spasiti, dalje ćemo mi imati taj loš osjećaj, ali treba da računamo sa time da se to mnogo manje vidi. Jako je važno da se izlažemo neprijatnostima. Ljudi misle da ako imaju ovaj problem, da će biti najbolje da beže iz takvih situacija. Upravo je suprotno. Dakle, važno je da jačamo toleranciju na frustraciju, da podnosimo te neprijatne situacije, da jednog dana dođemo u poziciju da nam to bude nelagodno, ali da mi to možemo da iznesemo. Tek nakon toga dolazi uživanje u poslu, na primjer, nekog javnog izlaganja. Zato što većina ljudi kaže, pa ja bih volao da budem cool, da budem opušten. Ali, kažem, to je nerealan zahtev i vi već imate anksioznost, već ste u strahu. Znači, mnogo je bolje da budete, da kažemo, zabrinuti, da se potrudite, da uradite zadatak i da se uporno izlažete i da vežbate. Edukacija za javni nastup, želim to da naglasim, treba da podrazumeva kontinuitet. Mi preko noći ne možemo praviti velike govornike. To je nemoguće. Zato kontinuitet i taj personalizovani pristup, jer svako ima svoje određene karakteristike. Svako treba sebe da posmatra. Ljudi koji imaju ovaj problem obično sebe sputavaju, osjećaju se neslobodnim. I to jeste jedan problem na kojem valja raditi, a subjektivno oni kažu da je doživljaj toliko neprijatan da se može meriti upravo to, a ravno je smrti. Moj savjet prvenstveno svim roditeljima jeste da decu svoju na vreme usmere ka edukaciji za javni nastup. U toku školovanja, u toku osnovne škole, srednje škole, mi nemamo dovoljno prilike da razvijamo usmeno izražavanje. I onda kada dođemo na studije, kada dođemo u firmu da radimo, krene naša karijera, mi ćemo najverovatnije imati obavezu da na sastancima i sličnim povodima prezentujemo i nastupamo, a ne znamo šta to zapravo podrazumeva. Ako na vreme uspostavimo dobre govorne navike, mi ćemo napraviti sebi prečicu da za vreme studija i za vreme početka karijere imamo tehnike koje će nas usposobiti da delujemo dobro, da se osjećamo dobro. Dakle, jedna vrsta pripreme, odgovornosti, temeljnosti, fokusa na zadatak i što manja očekivanja od toga da budemo briljantni, da budemo neponovljivi, da se dopadnemo svojoj učiteljici, svojoj mami ili ne znam kom ili šefu. Dakle, bitan je posao zbog kog smo mi pozvani, ali tako da nešto govorimo. Bitan je zadatak koji od nas očekuje naš tim ako imamo nekakav jutarnji sastanak, nego oko toga kakav ćemo mi utisak ostaviti na druge. Ljudi koji imaju ovaj problem obično su zaokupljeni time kakav utisak ostavljaju na druge, a to je potpuno nebitno. Bitno je da smo uradili posao, tako? Nikako izbjegavati. Što više nastupa, govor, praksa će nas ohrabriti, osnažiti, bolje upoznati sa nama samima, a ako savladamo veštinu javnog nastupa, jednostavno kupili smo sebi kartu za uspeh u životu.